paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay agaw kan tamangantan, tamabisina kaon. Anya ka dito masidang kay? Ah, ha! Apay akilat asin mangpet ka idi imbagak nga agaw ni Antem. Dak di ta indayon di tarwarang kay. Hoy, ada ka di tarwar. Na, mangeg mo ti sao, agaw. Ay, nagalisto ka. Siyempre ang kay. Mangandaitan ko naman. Ay, sapay saan ka nailakam? Ha? Apay nga di dakin lakam kay. Sapay mabisina ka. Oh. Ay, saan mo manen arabakan ta ka anakam, intay? Ha? Apay kumakasaan ana ilakam. Ha? Apay, makan mo amin tinluto. Ay, Kas kwa. kahati antay. Dungdunggunak ni antay. Iso adinak malipatan nga ilakam no aglutaw. Natin loto mamasida to yan. Intunok tay tilapia. Imbag lang nga isawsaw iti kamatis nga dabuggoong na. Ay day taman to yan. Intunaw ang maisawsaw iti kamatis. Ina. Ngala tenak nga ruden aggao tamangantan. Wine. Ang mga nubabanglas pa'y lakit ta intunaw. Apay ko maamabanglas. Kano kaad-adaw ko launay. Napudot pa'y laan. Apag isaw, ang nasabat ti bisingkaw. Adulaki di ti kanik ita. Kanayon mo't nga aduti kanam. Wala, takanayon na mga rod ang mabanaw. Ti dakay skit ti sadot araway. Ay, imbag ka nasabat ka, kabadaw. Anya nga, ti pagimbagan na, ti panagsabat ta. At tanangawis kanyak, agpauraga ka no iti baboy. Kaya't mo, tainta makiuraga. Ay, kayat ko Kakaiso na ngawan manin masida. Mabalin sa amot ti utang, tawan pa'y mo't kwarta. Mabalin? Basta saan ka no ang mabayag, kabadaw? Kaano nga, apartyan da ti babaw Inton bigat. Ay, dagasin na nga rod intong bigat. Asa ka na lang jibunan ka, tatumulong nga ngagpartay, mulaw. Apay nga asaan tabunang mo paray. Kinawis nak ni mulong paray. Ing kami kanong makiuragay ti karni ti babaw. Ha? Ay, umayak mat. Imbag day ta nga uraga, ta sigurado apresko ti karni. Ay, kaparte. Gaputa utang, mga alak iti adaw, tapno adda si dahin. Ay, mabalin ti utang. Huwag ka daw, mabalain. Da. Imbag ta indagas ni mulong nga imbaga. Ay, imbag man ta imbagambot kanyak pare. Ay, kauwan mo't aparay. Imbaga, kadagasin nak inton bigat. Kadagasin nak ang tumay. Tumulong ka nga agparte. Ay, na paray. Isupay, no dated dapat ukaw. Intagadahin, kabadaw. Tay kapay nga urayang. Dagasin ta kanaw ni parinteng. Anya, kaduata ni Kapitan. Nay, apa mas daw ka? Ada ka di parikaut, no kadwatan ni parinteng? Ay, awan matkit di kabadong. Ang saan nga ta ako muntra, no adda aramiden ta. Ha? Hanya ti kayat mo sa wine? Kwa kumakabadong. Mangipuslit ta iti karne. Ha? Tatumulong tamot nga agparte. Hasino nga min ayat parte? Kasanaw nung matuktalan na nga mangipuslit ta? Jay amok abalo. Awan ti lalaki akabalay na. Iso asak ti binagaan ng agparte. Ay, saan mo nga ming ngayon baga adagaws? Tapno saan ko kung mga inawis ni parinteng? Kwarog, saan ka kading agpasada ita? Mapanakantay. Awan plus ko kwarta kita. Imbag lang at gatang iti masida. Ay, kanayon aparikot ti masida. Ti saan nga agagawa, ay awan sidaon na. Antay. Anya ka diti kahit yung agatang amasida. No adda mapasadaak. Ay, ay uray anya ditan kwarog. Basta adda. Sa anak nga agpilpilay. Ngam no awan mapasadaak. Pasensyan Anya nga rud ngay. No awan, di awan. Sige. Agbati kayo nga rod manin dito'y balay, antay. Anya pa'y ngay no di kasta. Inton malpas ko ti trabaho. Mapanak di ta terse na amakimarites kadagiti kukumare. Napanan ka de dagiti asawa yaw kukumaray. Ni badung kaw, napan nakipartay tapno adda si Don May. Nay,
May sa ka di tinapananda pari badong kan inteng? Ay jak amu amaray. Tila ang imbaga ni Badong Kao kat mapan makipartay. Kastamot ni inteng. Mapan kano makiuraga iti karnay. Nagkuyog da nga taa. Saan ko nakita tadda ngamin na panakitay. Ay uray syakmet. Adamot na panakitay. Sa dino nga ta tinapanda nakipartyan. Agpadan sa mo tinapananda. Ngam diyo amaw no sa dinaw. Wen siguro. Ang sa dino nga tang agpayso tinakipartyanda. Sana kumitkita ni Kapitan. Itaray ko ti ulo ti babaw. Ipan ko iti kasamakan tapag bingayan tantaw. Ay kadarasim nga rod Ipisok mo adagaw dito sa kaw. Kalpasan na. Ipan mo di kasamakan. Wen ka badong. Inton maalat hati karne nga utangin ta. Pumanaw tan ditaw. Kay kasanungan di pa rin teng. Panawan tan. Anya pa'y ngay. Nukuyugan ta. Di makita ng ti ulo ti babaw. Anya nga tati rason ta no panawan ta. O di baga ta nga ipagarup ta nga imuna. Iso ang nag-awid ta na di tan inuray. Mala. Kastan ti pambarta kini pa rin teng. Ipuslit mo ti ulaw. Napanan ka di jidwa ka duam kapitan. Jak nasiputan ading Kao. Ada nakakita. Nga impisok ka nun ni mulong ti ulo ti baboy. Iti sako, kapitan. Impisok na itis ako. Ay sus, binayadan na ka di. Saan, kapitan? Ay, Inlibas da ti ulo. ay sana mabalinda ito'y ading Kao. Kakasi ka lang arudan. Takawan da ka pailaan. Tulungan dakman nga rod, kapitan. Masapul abayadan da ti ulo ti baboy. Agrama di impalistada a karne ti baboy. Ala, tulungan ka. Tapno mabayadan ti ulo ti baboy mau. Agyaman na, kapitan. Pagbayad nga min ti anak ko, iti pagadalan da, ti paglakwak iti baboy. Pangidiritsuan tang iti ulo ti baboy mo lang. Ije palayon aka ba daw? Ije tanagudwaan ti ulaw. Kaslatang dantan at timulong ang nagpartay. Huwin na. Naglaing ta talaga dumiskartay. Mayat sa adat ati agpartner no adda agparte. Ay maawa hata konti kayat mo asawain. Ay kiuna, no damadamag mo ngagpartay. Umay naklaang ayaban. Ni nga tagayam kapitan. Nakaawid nga tan. Ay jak amo Amo na matidalan na ngagaway. Inton maminsan. Saan mo nga awisan? Tapno di na makita ti panangipuslit ta iti karne. Ay di mo ngamin imbaga amang ipuslit ta. Tapno saan ko kuman nga inawis ni parinteng. Ita, amo mo. Awan ka di pay ni kapitan, Maribanang. Awan pa'y matmare. Adda ka di imbagam ka ni enteng? Ay, malagip ko nga dagayam saan ko nga inpapirmakan ko na. Umay da ka no alang da di apapilis intun malam. Ay sumangput da siguro inton madamdama, mare. Ipalagip kuntukan kwa na. Mapanto ija barangay hall, apaman asumangpet. Agyabanak, Maray. Ang mga no umay di tao ang mga la, kat saan pa'y anapirmaan. Dandani da siguro itan. Nasayat mo, tapno mapapirma akong di papilis, Maray. Ginatangyo ka day kasi bubukal nga ulaw ba daw? Pagbingayan mi kanimulong day taoy. Kasano a pagbingayan niya? Katawan mo't kilwan dito'y balay. Maginom kami pay. Madamdaman to na pagbingayan may. Dakkel mo't ababoy daytoy Tadakkel ti ulo na. Ayun Dakkel na talaga ababaw. Nagdagsan ko naman. Manungay nga tatibayad na. Payaya pa kasik naram no manutibayad na. Di na magkulaang tadakkel nga may. Nakitam ka din o simangpet da pari ba daw? Day, kunakman no da kayo tinagkuyog. Nagkukuyog kami ang pinanawan daki dain. Pinanawan? Adda ka di kadwana? Apay a pinanawan da ka? Kadwa na ni mulong. Nagpukaw da. Ngam ada nakakita nga intaray da ti ulo ti babaw. Anya? Intaray da ti ulo ti baboy? Kasta garon. Nagreklamo jay balo nga aking baboy. Ta pagbayad ka no ti anak na iji pagadalan ti bayad ti baboy. Ay unay lakit din aya. Tatakawan da pa'y ti ulo ti baboy.
Inakbasit ije balay da pare badong. Bareng adada ije kanimulong. Mare, nakitam ka dinulim mabas da pari badong kan mulong. Saan mat, Maray? Apay ka, day. Imbaga ngamin ni Inteng nga intaray da kanu ti ulo ti baboy anapanda na kibingayan. Na. Apay kaya nga inaramid da ta. Mas daawak nga rod. Napanda na kibingay. Ang takawan da pa'y ti ulo ti baboy. Nagalaskat day ta nga aramid. Kababain. Ay talaga akababain, marikwanang. Kas dala ni nakaramraman iti karnit baboy. Napan ka din ni Kapitan iji balay da ka ba dong, Maray? Wen, mare. Napan na kinita, no adda pa lang ti ulo ti baboy, ija ayanda. Gumatangak man iti Ricardo, Maray. Nay, birbiro kan itay ni Kapitan da ka ba dong kan mulong, Maray? Adada ka din? Ayun, Maray. Addain sangput da nga ulo ti baboy. Ah. Isuman ti gatangak iti Ricardo. Amom ka di at tinakaw da ti ulo ti baboy? Anya, tinakaw da ko na, Maray. Wun ka now, adda nakakita. Saan mo ka di nasabat ni Kapitan? Mapan ka no iji balayaw ta mapan nakitaan ti ulo ti baboy. Amangan no ijay sabali at alan tinagnaan na. Saan kumit anasabat ni Kapitan? Bayadan yaw. Taam mo ti akin baboy nga isuda tinangala iti ulo ti baboy. Sige nga rod, Maray. Sana kun agumatang iti Ricardo. Ibagakin ni Kapitan nga da ijay balay ti ulo ti babaw. Nakitak di tatawa asumungad ni Kapitan. Abangan no makita na ti ulo ti baboy. Ay sus, ay aguray nga raw, ti kabel ko iti dakila timba. Hmm. Ti kabel tayo ti sirok ti lamisahan. Darasaw. Kaluban ta, kapag di na makita. Adatan. Uray umay, awan ti makita na nga ulo ti babawi. Adatan. Ay, umayak man. Ay, umundag ka lang, paray. Sana nakatrang ka dahi tari daw. Ay, mo na ka magayang, paray. Nag-awit kami na, ididida ka makita. Awan nga raw. Bayadan nyo ti ulo ti baboy. Pare, Anya, mulong. anya nga ulo, paray. Ulo. Ay, ada nakakita nga inalayo kanu ti ulaw. Ulo. Ay, ang mga ano dyan nang ibaga nga inalami, ay, kit iso tinangala, paray. Wow. Awan tinalami. Addakan dito'y balay, Kapitan. Ayun, Maray. Imbilin jakin baboy nga umay ko ibaga kada pare badaw. Ken mulong. Bayadan da, tinalada nga ulaw. Rumbang abayadan da. Jak kayat agsida iti tinaktakaw. Hoy, tuyang. Sumamsampitaw ka. Awan tinalami nga ulaw. Erwaryaw, tanakitak nga din sang putyo adwa. Anya. Mangibabain kayaw. Ha? Ay, di ka makalibak, pare. Ay, Nakita gayam ni Marito yang ti uno. Bayadan nyo, uno saan? Umawag ang iti ay, saan mo ta, paray? Saan mo nga awagan? Huwag bayadan, may. Ay, di yun ulitin ti agtakaw iti karni. Kababain to the people of the Philippines. Kasla di ka makaramraman iti karni, agtakaw kayo pa'y. Ay, saan na maulit, paray? Ay, saan gaya mamailimay ti mading aramid? Kababain pa'y numaamuan dati naramid mi, paray. Ay na, tatabadong. Uray kasano ti panangilamang mo iti buyok mo. Sungaw tulat na. Ala sigay. Didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Entertainment. Insurat para iti radyo ni Step Meron Nalika. Ken iti direksyon Voichi Puklay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ng estasyon agyaman kamay iting kay panagdangan ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Tuyang! Tuyang!
Oh, apay. Error mo amin na badbado dita. Asaan ang maususar? Agraman sapatos. Adda dita sulit ti balay dagiti nadadala sapatos kan badbadaw. Ikabil mo amin dita sakaw. Anya? Tainak mo isakaw dagiti butas. Ang nadadal, kan lastiko ijay. Apay, adda gumatang. Sino kumamot ti meta gumatang ay? Puuran na. Anya? Dito'y mulatan apuran dagita. Ay, ba daw? Katwa na. Pagbanlugak pala nga mangipan ijada yaw. Alang araw daw. Puuram amin dagita a basura. Tinasayat, hingga pa alay, dagiti nabati iti unag ti balay. Anya ayat tinabati ako nam. Dagiti silupin, kan plastic. Mala, hingkan. Alang araw. Inakaw. Nas ka na mapuuran ta amin ida. Tadikit isupa, sumali lang. Ay sus! Nagkunabat nga agpuor ka dito iti lastikaw kas kadaan niya paray. Paray. Kapay, di mo amaw. Makapadakis dayta iti salunat. Uray lang tumanon iti barangay Hulte Asok dagiti pupuuram. Ay, unay kamutin paray. Para day talang nga banag, Mike. Ay, saan lang nga dayta? Ay, makadadal iti salunat dayta paray. Padula amin paray. Na, ay tirumbeng ka dagita a klase ti basura. It ikalim. Tila bibiyangan mo na dyan, parintay. Tiamok nga men, kat saan da apupuran dagiti plastic. Ay, adula amin day ta. Mapalain, para kanya. Di mo ipilit ti kayat mo ba daw? Tadikat makapungtot ni Kapitan. Ay, kaya pungtot lang, ano kaya na? Anya? Karkaro akto pa ya. Masurunak. Para day lang, sinungat na kiday. Na, Apay, gaputa isunti kapitan, kunam lano asinag. Ay, idi pa'y laang nga ada agrekreklamo iti aramid ni Kabadong. Uray pilit tilugan. Puuran na. Kas kada plastic. Dayta nga rod kati madi nga aramid ni Kabadong. Tidagas na. Isupay ti makaungay. No adda ibagada ken kuana. Sana balik ko mano iso dalang ti adda ditoy. Namsaan mo nga raw. Unya raw. Ado ti mairaman na makaangot iti asok ti basura. Pupuuran da. Kuna ni Kapitan, sana bale, no dagiti laang papel kan bulbulong. Unya raw. Ibagam, tano agpordan tumanan. Ipanda iti adayaw. Bayan yaw. Ta ibagak da ita kadakwata. No masadot kayo amang ikali kadag iti basura yaw. Yadayuyo ti panagpuor yaw. Anya. Mapanyupuran iti adayo a lugar. Di awan matatao. Nagadulaki din nga moyaw. Naminsan lang mo da. Uray na minsan lang. Daytati ko na ni Angkal. Madikano ti agpuri ti basura. Ay, makapasaron mo day tangangkal mo. Para day talang agungatay. Makapadakas nga rod iti salon at. Day talang tiga po na. Winno at dapay sa balay ang makagapaw. Kuwaraw. Anyakit din dayta sa uyaw. Dayta laang mat nga. Ang mga nada sa balay panggurguraan nyo kanya. Ibagayo lang eh. Awan. Dayta laang tirasaw. Nasaya at mat, taimbagayo kada pari badong kan marituyan. Ay, wala banang. Gapu iti asok ti basura da. Ay, imangot dagiti sinampay ko abadbadong. Isumot lang nga agat asok dagiti kalablaba akawas ka. Agraman ti pulaw. Kasano, kat nagpuskula unay ti asok nga agtaw di ti basura da. Ay, pasaway nga minday di apari badong. Ay, makapaasar. Ay, masapul abagbagaan nyo ni pari badong. Eh, masurunak no, ada ibagak. Sapay kontrabida. Hey? No kasapulan nga ungtam, aramidam inteng. Saan amabalen ti kasjay nga aramidan na? Kitaan nyo matbasit marituyang. ti anya maray. Saan basta agpuor kayo latan iti arubayan nyo kadagiti plastic? Naminsan laeng mo day jay maray. Uray pay. Tapno amam,
Imangot amin alinabaak gapo iti asok. Anya, Iso ano mabalen? Liklikan nyo kumati agpuor iti arubayan nyo. anya matang para day talaan. Anya ti kayat mo asawan, Mare? Nasakit tinakam mo kanyak? Malah bayam, taibagak kini badungkaw. Ngamain, isaw tinagpuaw. Wen tati amok, saan lang anam na minsan nga inaramid yun ay jay? Personal ang datan sa amat ng tuyan. Jakam mo Istrikto da mo launa yan. Kung namlan wa sino da mo tayo. Si kanto mga main, nagadaw dagiti pinuuram iti arubayan ta. Kurang pa'y kiti da gijaya. Anya ti kayat mo asawag? Tapno dagong gunada. Yad adak pa'y tagpuor iti arubayan ta. Anya? Igagarak a puuran da gito si Lupeng ng plastic. Na, tapi naipay at talaga, badaw. Ay masurunak. Umay daki din si tarenay. Amangan no addamanen makaangot iti dayta, kat umay damanen ditaw. Ay kito may dala nga. Saanak ang mabutan kadakwada. No imbagada ngamin amaday, maday, di mon aramidon pay. Ay nabadtripa nga ron. Na, Makapainsulto tinaramid na. Sita-sita. eso nga gibalbales ka, kasta kaday. Sino man ang tagpupur iti plastic? Ay sus, urela sumrek pa'y mati asok. Ni tata ba daw, Uncle? Iso madan. Isarak ko mga rugdag iti tawa ti barangay hall. Angam naladawain. Ay, salbahe at talaga day ta atao. Makapasuron at talaga. Imbagak matang nga imbagayo, abawal ti agpuaur. Angam magpuor latamat iti basura da. Ay, nalakala ko mati kumabil. Kabila kon iti 1/4. Laklakayan mo tayo. Nadamot siguro panunot nan Ada siguro basit Ay, unay kat ti panunot ti kasta a taon. Nay, kabilaksan. Imbaw nak ni Uncle Inteng. Agbayad kayo kano ita iti limagasaut. Anya? Para da ita iti first offense. Second offense, sangharibo a pisaos. Ay just kiki di dayta. Isong agbayad kayo para iti first offense. Ken second offense. Ay awan kwarta-kwarag. Ibagam dayta kani parintay. Bali 1.5 amin ti bayadam tataba daw. Awan nga rod kwartak. Apay nagdagulit ka na ya. Salbag di mo dayto ay. Di nakaunget Imbaw naklang ni Uncle Inteng. Asino batisan ang makaungit nga iti kastangan aramidin yaw. Sige. Urahim nga rod ni Uncle Inteng ti umay di taon. Agbayad ka iti multam. 1.5. Uno saan? Nay, Ay rupak kwarta kayo kidi naa. Wala diyo pagdawdawatan iti kwarta. Salpag kayo kiday. Ay, agbayad ka uno. Gayabak iti pules. Pulis pare. Win. Ay kwa pare. Pangasim mo tin Ala, nudi mo kayat. Agbayad ka itan. Ay sa awan kwarta kita pare. Agasam ta 1.5 ngay. Ay, ingka umutang iti pagbayad mo. Ayun na yun pare. Basol mo Nagkuna di mo tong palanti paglintigan ti barangay. Bumulodak man iti 1.5 pesos mo maray. Pangusaram ko ma. Pagbayad ko kini parinteng. Bayadak tumit lang intun bigat. Intun bigat matlagayam. Nga maapay nga umutang kapailaang. Sige ka din amaray. Bayadak tumit ladagaws. Mabalin mo't ang makisarita ka ni kapitan no awan kwartam. Ha? Ibagam nga oray agtrabaho ka laangan nga agdalos iti igid ti kalsada. Saan ay trabaho ti kamanero dayta maray. Apay nga asya. Agpidot ka kada kiti wara a basura ti kayat ko asawag. Kapitan, mabalin ka di asyak laangan ti umay agtrabahaw. Ay, saan? Ni pare ba dong ti kayat kong agtrabaho? Kasanungay no di na kayat ti umay, kapitan. Ay, masapul. Ngay iso ti umay. Ay, nusan nga umay, patiliw ko iti pulis.
Sige nga raw, Kapitan. Ibagak day takin ni Badaong. Ay, wala. Ay, sinalungasing na ngamin ti paglintigan ti barangay. Iso nga agikaro Manungay nga aldaw nga agikaro ni Badaong, Kapitan. 2 days. Sige, Kapitan. Taibagak day ta. Ay, nasaya at may kamilag, pare ba daw? Anya ti aramidin ngay paray. At iti sako. Ingkag pidot, kadagiti wara a basura iti kalkalsada. Anya nga ti usar nga agpidot paray. Imam kalangan nga day tasakam ba't pare? Ay nagrugitan ngay paray. Kararyak masapol ko ti pang-ipit ko paray. Nakararte ka, ipitin ka. Ah. Dahito iti gloves. Kastamot Aglabsamot Una. Ala, kayo ka ni Kwarog iti igid ti kalsada ta bantayan na ka. Anya, masapol pala bantayan nak mait paray. Una. Tama nga no awan makakita kat tumaray ka. Kan wano iturong mo. Ay sigurasta ka mo tatalagaan niya paray. Una. Malahin na malangay. Hina, Tata Badaong. Saan nga ikamunday ta sa ako nga intid ni Angkal? Nay, adda ka magayam. Kunak na nagawit kay tayan ko araw. Gaputan mo yung nagawid iturog yung mutan dito. Ay, nabanbanuga nga rudain. Pilitan na kidain. Ay, salbag mait. Bumahon ka ditan. Tay tuloy mo ti agpidot ka dagiti basura. Ay, alaman langay. Bisit kayo dito kastoy abiyag. Pinagtrabaho meten at talaga ni Pari Badong. Yes Dahil tati maiparbang iti kaskan ko na asuker. Sa bagay, bareng no agnakam meten ni Pari Badong. Ay, narigatan no pampanuinuyan iti mading aramin na taagruam. Ay katwan Ay, mga nutuladan dagiti daduma dita, tinaramid na. Ay, pudno day ta, inteng. jak kayat. Nasukir ti masakupak a barangay. Talaga akas ta. Di mo namnamaan akayat da kati amin a tao. Un nga ron. Adalat ta kontrabida mit. Ay, nabambanuga ka nagpidpidot iti basura to yan. Kahit napidot mo mutla ang amin a basura iti kalsada. Ay, wala. Dadamon ni Kwaro gamang bambantay kanyak. Anya, agdwa-dwa siguro kan ka ani Kapitan. Iso a pinabantayan na ka. Ay, mabwisit aki din no kastoy laing to yan. Ay kat, isardeng mo nga min ati agpo or iti makasabi daw. Anya, Agpakumbaba ka nga min kin ni Kapitan. Di mo kalkalabanin ta isuka nga ron ti Kapitan. anya nga pakumbaba nga ibagbagamay. No may papan iti turay. Naturturay latta ni Kapitan. Anya. At tulag ta, Kwaro. Anya ti pagtulagan ta, Tata Badaong. May kadwa itangal daw pa nagpidot ko iti basura dito kalsada. Pudno day ta, apay ka day. Nabanbanugak iti kalman. Isu akayat ko ta ginana ita. Anya, Agtulag ta. Maturugak ita dito'y sirok ti dakil akayaw. nay, apay ngay. Kat di mo ibagbagakin ng angkel mo Nagtrabaho ko ng blatan, huwag damag. Ay, madimot Diyak kaya ti aglangsot kini Uncle Kao. Anya. Ibagak ati pudnaw, naturog kayo lang dito'y sirok ti dakilakayaw. Ay, saan ka gaya manasayata katultulag ko araw? Trabaho ka kitay, tapno malpasan ti multam. Nalpas kundi trabaho, ngayon paramid mo kanyak paray. Ay, Awan mo't siguro, timakunam kanya. ay nasayaat. Anya nga ay. Ha? Aramidim tumanan, tinaramid mao. Ay, saan paray? Nadidigra mo tayo. Nasayaat, nadidigrakan. Naamiris ko itang tibidot ko paray. Agbalbaliw akong paray. Ay, maragsa ka nakparakan ka. Liklikak itan, tagpuor, kadagiti makasabidong ti asok na. Tapno maprotektaran tayo, ti salunat tayo pare. Una, apay urayim ngamin amadosa ka. Sa kanto makaamirais. Ay, kat pakawanan na nga rutin na pare. Agbalbaliw akaw. Napakawan ka nga ron itayon.
Ah, Narigat ba't no, di ka pa kawanan? ay, agyaman na manan, paray. Agyaman na. Ay natatabadong. Noan niya ti pagalagadan di ta baranggayo. Agtungpal ka tapno awan ti pareko. Ala sige. Dinan tinagibusan ti sabalipay. Aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Liesya Tumlid. Ken iti direksyon Virgie Pucloy. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangay. Kapitan Enteng. Kabisina ko yan. Agao ka na. Nakagao akon, ururayin ka laeng. Anya nga ti masida. Kas iti sigod Dinengdeng apapaya nga inikak iti salamagi na. Manay. Ay, makauman yan. Wala din sa balay. Awan mat nga raud, imbag dagiti ko kumarik tanaimas akanayon ti sidsidaan da. Ngum data. Awan lat pakitang danan tapno makasidata mo't iti sa balay. Uwin nga rad. Awam mo patangdan. Ay, manipod pa'y iday, kastuyon ti biyagta. Dandanitan tumangad iti barsa nga, isulat ta. Ay, kasi tamot yan. Umapapal ka, kadagiti ko kumare. Pero may mga minarigat ta. Ay nakaumay ka ba't pare ba daw? Ay napatagsakit ti bagam. Agpagpakasiak pare. Kaya't ko ang mapaginawa mo basit ti biyag may. Si Kalaan tinapanunot ko ang makatulong kanyak pare. Ha? Ay anya ti maitulong ko kan ka paray. Ay, amo kakabailam ti mangirwar iti installment at tricycle. Na? Alain na kumamot a driver mo pare. Anya? Gumatangak iti imaniho, kasta ti kayat mo asawan. Uwin ko ma pare. Pagbingayan ta, ti masapulan ti tricycle. Kasla mo yak tinapanunot mo? Ay, mayat talaga pare. Uwin ko na, tamayat kan. Mayat talaga tinapanunot ka. Maadaan ta adwa, ti dilhin siya. Ay. Babae, iti tricycle. Wan saan? Ay, sige. Mayatak. Gumatangak iti tricycle. Kahit ipasadaan, pare. Ay na, agyaman ak pare. Kung nagtumit asikat makatulong iti parikot ka. Napayakas dyan, tay. Ni tatabadong ti pinagmaniho ni Uncle iti kagat-gatang na tricycle. Napayasa na siya. Kasaom ni uncle mo Ang kasano nga iti tricycle mo? Asino nga iti mangimaneho? Basta. Maditi naramit ni Uncle antay. Sige, tapadasak akasaon ni uncle mo. Nabayagan na karag-karag ti tricycle ka. Hindi naman lang napanunot ti gimatang. Itata nakagatang. Nimot tatabadong ti pinagmaniho na. Ala, takasaok ni uncle mo. Kan uray si ka kasaom nga men. Diyak kayat. Sana ka napatagkan kwa na. Saan kumamot ang kasday Enteng, kasaom jay ka anakam. Agpaspasognod. Tani, ni kano pari ba dong ti pinagmanehom iti tricycle na? Saan kat nga iso? Ay, apay nga agimon. Kitadamot ipaspasada na. Karag-karag kano ti tricycle na. Idento ta kabarbaro ti iman maneho ni pari badong.
halata ka sa uktuman. Ilaw-lawag ko. Tani. Saan sa makaawat dyan ka anak ka? Ay katwan Ay, itala ang anak kita ka nagsakit tinakam na. Napananaya dungaw. Ay, Jack manamaw. Ang mga nadalaang dita. Umay to inton madanon ti panangan. Nakpay nga ron dyan barangay hon. Agawid ang mga daw. Ta sigurado nga umay mga daw dito. Saan mo ang pagimunan ni Tata Mabadaw? Kinaasyak, tawan ngamin pagsapulan na. Apay siya, di na kamot kaasyan hanggang. Saan ay nga ada bukod mo at tricycle? No imanihom ti bukod mo at tricycle. Awan ti makibingay iti masapulam. Ni paribadong kay katagbingay kami. Ha? Ayaw na niya. Sama-sa, awan ti pakpakanan. Ni badungay, ada pakpakanan na. Ay? Kamaliting bagayaw nga awan ti pakpakanan kangkang. Ha? Kano, awan ba ti asawam? Tuwing iwat ko nga hanggang. Saan ko kadimot ang pakpakanan tuwing iwat ka? Kanayon kamat nga umay mangmangan dito balay kwarong. Adaw, ti kang kanam, ngumsyak. Siyak ati bang pakpakan itingiwat mo saan asika? Ha? Iswa saan ka nga agpaspasognod ka di? Tuyang! Ayan mo! Yuhuu! Ayan mo ka dahi, Tuyang! Dati ti kusina. Madama ti luto. Ada ginatang ko karnay! Iso ti luto masidanta! Gimatang kay ti karnay. Ay, gayam. Inted mo ka din ti dumaan na pasadaam kin ni Kapitan. San pay? Agsidata kita iti karnay. Bayam nga agsidata akin tricycle iti bugoaw. Siya ka driver, ti agsida iti karnay. Na, ang mga numaduktalan na kupkupitam. Agkupit tupay ti house, no aramatan. Siya tulaki din. Kasanaw numaduktalan ni Kapitan. Ay, di nang tumaduktalan. Tadi na magkikitaan ti pasaheros ka. Ay na, ay, manipod ang paspasada ni Badungkaw. Nakaginawak meten itirigan. Sanen akasiday, maray. Kasta ka day, maray. Imbagmat nga rod, Tapno saan arigat akanayon akas itikon ko nam iday. Dakkel nga agpaiso ti ginawak, maray. Kanayon pa yan anaimas ti sidaun, bay. Kasla na ibaga ni Mariba na ang alugi da iti tricycle. Tabasit kano matisapol na. Ang mga nurinabak na kalaang, Saan kaminto pa'y ngagrigrig at kinibadong kaw manipod agpaspasada? Saan mo nga roden apariko ti sidaan niyaw, maray? Ay katun amaray. Saan ako na mapanagal-ala iti bulbulong laang? Kasta ka day, maray. Saan mo man ngayar arpad taglat lahat at tricycle mo, iti tricycle ko, kwaraw. Kakaisuna, sumilap ti tricycle ka. Ay malyanan at ilatay, no yabay-abay ma. Tricycle mo yamot dayta. Ka-tricycle mo't ni uncle ka. Tricycle mi adwa, tasyakan nga rin tinang ipiyaran na. Napatpataga, kanya uncle ma, ngamsi ka. Ha? Uy, nagpaiso nga tatibag magaday ito yalakay. Sana ka din na napatag ka ni uncle ka. Apan na paulimag ka. Naamiris mo ka day, apod no timbagak. Anya ko ma. Awan tinasakit abakrang ka. Hawan na sakit na bakrang mau. Ngam nalitay ka, mate. Mala, iya dayom kidi day ta tricycle mau. Marugitan day to tricycle ka. Unang. Kababain matkan ka, apaw. Aguray ka. Day to tibingay ko, pare. Ay, basay ti pasaheros, pare. Nagngina pa ti gasolina. Lugi mo't gayam ti ada tricycle na. Basit ti sapol ti tricycle. Ay, kat bumawi tanto iti sa baling aldaw, pare. Ay, babawi kon agimat gatang. Ay, saan ton, pare? Nawadwad ton ti mabingay mo, inton sumarunaw. Ana. Kadadon ton ti pasaheros. Ay, barbarang Tapno masubot ko mo ti gastos ko. Iti dayta at tricycle. Ay, masubot mo, pare. Sana balay, ay wanak may ti tricycle. Ay, alwadam nga agpaso ti tricycle. Mga madadail adagos. Ay, danag mo na ya, pare. Siyak, ti makamaw, iti tricycle.
Kanayon mo't nga ado ti pasahero ni Kabadong, Kapitan. Kay kanayon pa ang makita nga overloading, Kapitan. Ano ti pasahiros na? Pasaray no agintriga iti napasadaan na nagbasit. Ha? Adda kupit na no kas jay kap. Manipod igam na ti tricycle mo kaya kanayon na napunaw. Kasta ka di? Agpaiso ka di ti imbaga. Manipod ide kit ado ti pasahiros na. Oray siyak mo't, Kapitan. Pasaray mapalabas ko ti tricycle na. Napuno mo't akanayon iti pasaheros. Agyaman nakitimpa kayo. Kanayon ngamin, nabasit itid na abingay ko. Tabasit ka no ti passenger na. Nay, madinsa na, Kap. Talaga ako kupitan na kayo no kasjay. Ay, salbag day dya tao. Mano ka di ti kababaan ang masapsapulam iti inalda ko araw. Ti kababana nitok itinal daw kat limagasaw tangkail. Ngam nagsurti makasangari mo Nadapay agar kila. Ay, dakdakal man na. Kanayon mo't abasitit itid ni pare badong abingay ko. Kas itinako na ako ng kail. Kanayon nga ado ti pasaheros na. Ang sa bagay. Uray tadungdung wumit ni tata ba daw? Nangibagamot adungdungwag. Nila ang antim aba ng tidungdungwag. Di tamat timbagan ni tata ba daw? Napatpatag ka no ni tata ba dungkan ka ngam iti siya kakaanakam? Imbaga na day ta? Sa lawasaw da dya pare badong. Pudnon sa mo napatpatag ni tata ba dungkan ka ngam iti siya kang kail? Kumparik lang ni pare badong. Dinto ta kaanakan ka. Napatpatag ka pala niya. Napalpalat ti dara. Ngam danaw, saan aya? Kunak lakit din no pudno timbaga na ang kail. Ulbod gayam ni tata ba daw? Anya ti ko na Maray. Nasao ni Marituyang akanayon anaimas tigat-gatangan ni Pari Badong asidaenda. Kasta nga rutin na sa una, Maray. Manipod ka no idagpaspasada ni Kabadong. Saan na mapan agrim remedyo itinatnatang adengdengenda. Ay, kastagayam. Masaok to man kan ni Enteng day tabanag. Nasao ni Kapitan, abasit ka no ti itid ni Kabadong ang mapaspasadaan na. Tabasit ka no ti pasaheros. Ay ngam kanayon kumat makita na pumpon no ti tricycle. Madinsa na ito'y Maray. Jak kaya ti agsaaw, Maray. Tamang makabasulak. Adda kayo kan ni Kapitan amang doktal no anya ti pudnaw. Ay, masapol nga agrin ni da Pari Badong kan Inteng. May papan iti na ito'y abanag. Inteng, di ka di dumlaw. Dumlaw iti anya? Dungaw. May papan itid ni Pari Badong anapasadaan na. Nasao kano ni Mari tuyang kan ni Mari Kwanang. Akanayon kano anaimas tigat-gatangan ni Pari Badong asidaenda. Manipod nagpasadan. Ay, andan maripripirip ko ang madingar aramidan ni Pari Badong. Sasaurinak ni Pari Badong. Kastamet ti atap ko. Kahit, anya nga iti aramidam ita. Ay, ultimunan. Ibabawik ti tricycle. Kaya't mo asawan. Alaamon ti tricycle. Wala. Ipasada ko. Wano ipapasada ko ni Kwarog. Kwarog, ingkaila ko ni takarag-karag at tricycle mo. No dapay met agumatang Nyanggal mate. Kantsawan na pailang mo ti tricycle ka. Di mo ka di kaya ti kabarbaro at tricycle ka. Isut ipasada. Anya ti kahit mo asawa ng kail. Ibabawik ti tricycle ka ni Pari Badong. Tasasauran na. Napay nga na nagtalag kayo kan kuwana Kinaasyak nga ro, taimay idi nagpakaasi. Ita, sasaurin gayam ti lukaw. Sapay naglastog ang kail. Imbaga na asaan ko kano ngay abay ti tricycle ko iti tricycle nga. Tamarugitan ka now. Imbaga na kadikin ka ti kasta. Unang kail. Imbaga na pa napatpatag kano ni tata badungkan ka. Ngam iti siyak akanakam.
Ay loko day ta. Ay, pare, kunak ko makinkwanan. Agam, Uray sa anin. Loko man. At to, itibingay mo, itinapasadak, pare. Kukwa mo tinapasadam itang aldaw. Anya, kukuha ko tinapasadak. Kunan, pare. Angam ibabawi kong titricycle. Anya, ibabawin, pare. Nagbasit nga ba, ti mapaspasadaam. Maluglugyak. Ni kwarugan ti mangipasada. Ay, saan kumamot, pare? Siyaklatan ti mangipasada. Pinagustuhan ka, iday, ta nagpakpakaasi ka. Angam nadamag ko. Kanayon kano nga ado ti pasaheros mo. Angam sasauran nakman. Ay, ikanak pa'y kumamot iti may sape agundaway, pare. Saan mo kumamot nga ibabawi ti tricycle, Hay! Lading itak paray. Angam ibati mo ti tricycle ta ipasada ni kwarag. Kat agawit kan! Nay, apayan ba daw? Nalpay tabagam, nalukot tarupam. Awanan tuyang. Naamuan ni parente nga sinaor ko itinapasadaan ti tricycle. Ibagbaga namin kang ka. Maday ti mangsaor, ngam inaramid mo malat. Agbabawi ak. Awan mo't mabaling ka. Di damot tinipiyar ti paspasada. Ay, agsubli tamanun iti kinarigat. Tawanan pagsapulam. Ay, dahi tangarod kahit. Saan ko lako manalinuklo ni Kapitan? Tapno at dapat ipasadak. Sayang! Itan, imbabawi dan ti tricycle. Hawanan ti pagkup-kupitak tuyang. Ay na, tatabadong. Di ka mangluko iti padam a tao. Tapno awan to ti pagbabaw niya. Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Ayaman kamay, itingkay panagtingan.